Jump shoot. Peluru gue habis ya. Oke, kembali lagi bersama si Momon ya, kita bermain game HD ya. Game HD Free Fire Max nih. Wah. Oke, udah lama banyak request ya. Ya, main Free Fire Max katanya, Bur. Gitu. Apaan? Tetap aja PUBG Blackpink. Wah, Blackpink PUBG ya. Oh. Free Fire apa yuk? Kalau Free Fire Syahrini. Oh, lebih mantap Syahrini. Bang, KKI. Keindas lu jangan salah lu. Lihat pakai mata lihatnya nih, udah HD nih ya. Udah HD nih ha. Oh, anjay. Oh, lu lihat nih, gua ada pantun buat kalian nih. Ya, Betul. Buah apel, buah pisang. Cakep. Belinya di Probolinggo. cakep. Lihat Free Fire yang sekarang udah nggak burik lagi loh. Ayo kita main. Free Fire udah nggak burik sekarang. Lihat aja nih, woi udah bagus nih. Lihat tuh di bawah kaki kita Bang Subur ada tulisan Boyah gede-gede. Boyah, bocah ya. Bocah payah. Wah lu jangan gitu lu. Apaan tuh, apa tuh di PUBG tuh Blackpink plastik tuh, nggak level lah plastik. Kok kecil semua pemainnya sih? Oh gede. Lihat nih udah HD nih, di sini kami ada Syahrini loh. Mana Syahrini yang mana? Ngada-ngada. Udah bagus. KKI yang ada nih joget-joget sini nih. Iya, itu apa tuh di PUBG itu tuh K-pop atau apa plastik tuh Blackpink alay kali. Oh, Blackpink trending terus ya Iya. Blackpink gila. Iya lo lihat Free Fire trending tuh, dibayar buzzer untuk nonton itu tuh biar trending. Lu nggak tahu. bayar udah kayak politik aja. Lu nggak tahu lo Free Fire tuh trending karena buzzernya kompak tuh, bayarnya biar banyak yang nonton. Kalau nggak ada orang dalam mana bisa. Ini lihat nih HD nih Boya. Woi. Apa HD di lobby doang di matchnya, aduh tetep aja burik. Aduh, sama. Mana Nggak ada sama perubahan. dia pakai mata. Dari game pertama main 2017 kayak gini terus grafiknya nih. Beda nih, kalah PUBG tau gue woi dah HD kan awannya aja kayak gini woi. Iya, tapi udah nggak nomor 1 ya di Play Store. Ingat tuh, Cil. Apa Masuk sama game 5 MB aja kalah. Sama Among Us game 10 MB kalah. Iri kalian nih. Lu lihat nih HD nih woi. Kalah PUBG nih, lu lihat nih enggak kaku lagi kan itu. Maksa banget sih ngomong HD. Lihat nih woi udah HD Free Fire cu. Lihat nih lihat pakai mata. PUBG bisa apa? Udah Free Fire Max nih Max apaan? Lagi lihat nih. Lagi lihat nih pakai mata kaki. Sama kok. Dulu mati gua. Ada musuh cu. Malu-maluin pula Bang Subur nih. Malu-malu kecil-kecil. Ulang lagi, Nak. Gitu doang mati Bang Subur. Aduh. Bang Momon aja. Bentar lagi mati tuh. Kaget gua. Nggak mungkin, gue pro main nih. Wah, pro gue cu. Prostitusi. Jump shoot.
peluru gue habis ya. Apa yang gue Gini, Mbak. Momo apa Doyok. Sosok pro, gigi kau. Di mana dia, Cuk? Oke juga tuh. Bentar lagi mati. Sini, Bang Jimmy aja Mon. kaku, susah gerakinnya. Kaku ondas lo, apa nih? Mana musuhnya Sini nih, woi? banyak. Tolong aku. Di mana musuhnya? Kali jalannya. Iya, ini game rusak nih, ha. Rusak ondas lo bilang aja no. Ini pro player nih. Kabur kok, jangan gitu mati lo. Ada kursi. Kursi tai. Siapaan ini? Lu mau berperang apa duduk? Mau berperang, duduk ini. Target locked. Peluru gue habis, Cuk. Oh no. Cuk, peluru gue habis kata gue. Tembak atas, yuk tuh dia tembak yuk. Sini. Mati. Cepat ya. Aduh, Hah? aduh Bang Yo. Aduh lama kali jalannya, weh. Gue tonjok lo. Ngapain? Gue nggak ada peluru kan. Bang. Bang, hidupin gue, Bang. Mati gue, Bang. Makan hidupin. Dikit lagi Bang Mon. Bawah. Tuh, kabur dia cepet. Nice. Lo mana yuk? Momen sekarang Payah kalian. GG gue kan. Oh, nih. Weh. Kalian payah, Cuk, asli, Cuk. Asli lah kalian. Kanan Bang Mon. Masa mainnya skup tembak. Aduh. Iya. Kalian noob main biasa mainnya game haram tuh ya. Chicken kan Bang Mon. Jangan Oh, ya. chicken di sini bahasanya haram bagi kami chicken di bahasa sini nih. Oh, Kami ya, itu haram. buya. Oh iya. Kalian payah semua. Oh anu. Bang Subur. Ngamuk nih. Ya kan buaya. Bocah Yahudi. Iya. Oh, iya, Bocah iya. payah. Oh mulut Oh, bocah kalian. payah, bisa. Mulut kalian nih tolong dijaga ya. Bapak gue polwan loh. Polwan dong Bapak. Bapak gue polwan. Iya, jangan salah. Lu lihat nih HD semua ini. Lu lihat nih, terpaksa gue solo versus kuat aja main lagi nih ya. Teman grafik Tolong gue. terus semua. Grafik gue bentar udah lagi mati. ultra. Pakai Oh, ultra kan ini lu, ya. Bang Subur, tetap burik. Tetap Burik apa? Kalian nggak lihat kayak mata kalian udah max nih ya, udah nggak burik lagi nih ya. Oh, Aduh sama COC aja nggak ada apa-apanya grafiknya nih, sumpah. apa Jauh. cuci? Lu lihat gue nih ya, lu lihat gue nih ya. Oh, Jauh. pentingan itu. Oh, tuh, Pak. masa mental kayak gitu nggak masuk akal. Itu badannya dari karet. Iya, udah kayak Luffy aja One Piece anjir. Bisa gitu dong. Bang Mon kan belakang. Apa nih ya? Put. Ada tembakan tuh di belakang, Bang. Tuh bawah kiri ada. Woi, rame mobil. cuk, rame cuk. Banyak. Rame cuk. Gue ditembak cuk. Mana dia nih? Wah, game ini kalau Ah, kalau mati nggak dah. karena lu gue nggak main game gini. Gila. Ah, Wih, Wah. tuh planting dia dong. iya terbanting kayak gitu. Gue kabur dulu. Kita tuh main pakai strategi, pakai skill main tuh. Paham? Di depan ada Bang Mon. Apaan ini? Lu nabrak doang ini. Apaan lu? Lu nggak tahu skill lu. Mati lu kan. Gue tabrak Ah, semua. masa iya? Peras- Aduh. Perasaan belum nyentuh udah kan mental bisa aja. gitu ya. Udah gila. Oh, Tembak Mon tembak. shit nih. 9 deh. Kill Momon deh. nggak salah lo. Gue ngeri Iya, lo. game gampang. Gampang apaan kok lo mati? Wah. Gila ini. Iya, Kerasukan Bang siapa, Mon. Mon? Kerasukan Bang Alek salah. Lead Hyper. Wah, Lead Hyper. Hmm. Keluar angka. Iya itu yo. 31 tambah 31 tadi itu. Mati dah.
Di belakang lu, Mon. Kok tembus Nembak sih? bang, gue pengen lihat. Gue pengen lihat angka. 37 tambah 37 kali berapa? 4. Udah belajar matematika aja di sini. Udah gila. Oh, itu. Itu lu jangan salah lu. Oh. Oh, ngiri kan grafiknya kan, nggak ada tandingan, nggak ada apa-apanya sama apa nih. Ada musuh sini, Cuk. Tim bagus. Ada Among Us tandingannya. Oh, itu mau. Woi, Wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. kena red zone gua, Cuk. Meledak.